xallaqtuk ja'an heeydii qabdi qaalittiin xaara qabdi heeydiin qabdi itti sin dabalamne eegesiin xaaratte jecha xallaqtuk yogguu jeen hiike na hiike jettee kaatee kara mana isaaniin fiiddu asuma ta'es amma inni maal godhadhee nafaqaasii qofa kennaaf jecha achirraa ta'es xaaharaan itti dhufti yookaan heeydiin itti dhufti amma gaa xaaratti maal ta'anii dhufu heeydiidha heeydiin itti dhufti ni kutti meeqamma kun takka jiin xaaraa lammaffaa seente gaa ammas xaaraan tun ni dhumti amma xaaraan meeqa lama heeydiinoo takka heeydiin itti dhufti heeydiin meeqa lama xaaharaan itti dhufti sadii xaaraa sadii seente jechaadha amma gaa xaaharaa gula koinne xaaraan meeqa sadii heeydii gula koinne lama hanga kana jiddutti rajaatu jechuu dandeenya rajaatu jechuu dandeenya amma gaa heeydiin sadaffaa xaaharaan sadaffaa wagguunii fi seentee kaatee xaaraa tana fixattee heeydii sadaffaadhaatti seentee mire gaafa heeydii lakkoofnu heeydiin sadaffaa sun dabritee xaaharaan afuraffaa taati jecha yeroo ni dheerattii jecha gaafa kana gaafa immoo xaaharaa jenne hoo heeydiin lama xaaharaan sadii hiikamte rajaatuun isa dabre jecha ifa galaamima kun kaateeti gammadda galaniimi kuni arra maal jaama xalaaqni kun tokko mana isaaniitti hogguu galte gaa amma gaa dhugaatti fakkaatte duraan isuma bira jirtee daannuun hiikeetti hin fakkaanne isiin amma manaa deemtee qayeen cillimitti jechuu tanaatitu gaa isa rifachiisee yaaboo ajaa'iba edaan akkana jee ka'ee warra isaanii dhaqee hogguu haayee warra isaanii dhaqee gaa kajala jirus ni jiraa miti yoo namni biraa qaadhimatuu dhufu ta'a jiraate isaatutu itti haqa jecha haaya yoo namni biraa dhufu baate hoo innummaan gaa nikaa haaraa waan deeffata rajaatuun qabu rajaatuun iddaan dabarte rajaatuun qabu nikaan jadiidii fi maaran jadii godhateetuma akka namaarra wal fuudhuutitti deeffata manatti. Nikaan takka boo yaa rabbii takka amma kun isinii galeeme hangaliniifis majaa isin takka hagalee hagaluufi amma cinaan isinii galu jira cinaa keessanii galutti hin jiru hangaliniifis majaa bira kutaa amma deeffatee mire wajjiin turan ka'ee hiikarraas har'a guu hiikemma maal godha akkuma gaafa duraa sanitti gaa xaharuma isii xaharatte isii jimaayetti hin godhini hiika har'aas hayyanumaa lama dana deebifte jettee kaateen fiiddu manuma isaattees teessee miti hanga xaharaa sadeen reefu lakkoofnu san fixattutti osoo xaharaa sadeenitti hin seenne gaa rajaatu jechuu danda'a har'aas amma kana axxalaaqu marrataani jechuun kan xalaaqni rajiciyyaan keessa jirtu marrataani marraa lama marraa dhiyoo saniifi marraa har'aatan rajaatu jechuun ni danda'a jennee mire haya rajaatu hin jenne har'a dhumte mana isaanii galte har'aas jala dhaqee nikaan jadiitiin deeffate rajaatu carraa lama qaba iddaa keessatti ka nikaan jadiitiin deeffachuu lama qaba hayyee deeffate haa jennu yookaan rajaatu yookaan nikaan jadiitiin deeffate haa jennu amma taraa lama hiikaa argamsiisee mire osuma hojii jiraatan har'aas hiikuu itti ka'a akkuma sanitti gaa sunnaa haasoo jira beekadha xaharaa qabdi namitti ittis hin dabalamne jecha xallaqtu kuma jeen sadiin jenne har'aan tana gaa bakka tanatti maal jaamti jecha tara meeqa hiike jaamti hiikaan har'aa kun xalaaqul baa'inaa jedhanii jecha bakka ganaa rajaatuunis isaaf hin jirtu nikaan jadiidis hin jirtu jecha asitti wanni khilaafni jiru maal namittiin tun eessatti iddaa tana lakkaawwattiidhamma khilaafni jiru sadeen buutaatan amma bakka tanatti manuma isaa lakkaawwatti laha sukna wala han nafaqaadha manaas kan masaa kana teessii nafaqaas ni qabdiidha kanuma lafaa ka'ee nuti hin beeynu intaloo hafazdee fi nafazneedha tarraa sadii hiikamte mana isaatii fi nafaqaan isiif jetti jee
ta subi'at al-salamiyyin intasan umaritti inkaaru san takkasan jecha. Amma warri gariin manan qabdu nafaqaani qabdi jaa. Warri gariin nafaqaan qabdu kana jaa. Alaa kulli haal nafaqaanuma qabdi hanga iddaa isaa jirtutti maaliif nafaqaadhaa birarraan tana rajaatuun isin danda'u ni kan jedhi isin danda'u baate irraa dhumte bahuu dandeessi mana firasiititti iddaa lakkaawwachuu dandeessi. Egaa carraan isiin asitti teessee eeggattu hin jirtu bar dhumte nafaqaan isin jirtu. Leessa nafaqaa walaa sukuna fixatte kaa'ee heerumti bakka kabiraa heerumuuf deemti inni yoo dhaqee wani ari'a namma gaa. Maaliif carraa isaa fixate taraa sadeen kana gaa nama biraa heerumti jecha kaate. Taraa tana maali isaaf halaaliin ta'u hatta tankee zawjan gayraun arra dhufte jecha beekan. Nikaan jadiidin lamaan galfatee wakaa rajaatuun lamaan galfatu. Hingalle sadeen kanatti immoo hatta tankee zawjan ni ari'an jecha godhu fille. Yoo gaatee gaa dubba namichi fuudhu sunis jaartummaan fuudhuu qaba beek. Muhalliliin fuudhii halaal naa godhi jaansanii misiroo godhu. Jara saniis fuudhumaa fuudhe jecha rabbi walii kaaseetuma gaa walii kan malee isa halaaleessuuf niyyaa fuudhuu hin qabu namichi ni beeka. Yoo isaaf halaaleessuuf ka fuudhe sanoo taate oo. Muhallil haram jecha teessal musta'aar jaaniin namichi sanii qorbeessa ergifatame jecha. Hin fuune kanuma ijaartuma godhachuuf ka fuudhe jechuudha. Eega san booda ijaarsi sun yoo hiike yoo isiilleen deebi'uuf niyyaa qabaatte hoo ijaarsi sunis hiikee xiqqabe isiilleen ergaa ergitee fi innis ergaa ergeef bas kalaas. Har'a duuba rajaatuun deebi'a. La akkuma gaafa durii fuudhe jechuudha. Ammaan tana gaafa ammoo fuudhe tana. Kunis ammaa shartii mas nikaa kaboodaa kun. Kaboodaa kunis iddaa isaa eega fixattee beekan. Iddaa keessatti miti. Akka kanaatitti iddaa xaaraa sadeen fixatteeti. Gaafa amma lammadda namtichaa kanatti attaatan kan ta'u jira gayruu kana deebitu kana nikaan takkuma haduraa sun dhumatee jira takka jeetuma lafaa eegala gaafa waliin. Eega. Huyoo ka'ees akkuma duraa sanii lakkaawateetuma onna godhan malee sun kutee bakka sana. Sun nama biraatti isaanuu miti. Qawlee reefu danaatu raajii ni qabne. Kam? Amma kaboodaa kunii keessa duraa saniif hin deebi jettee miti. Sun filmaate siiti malee haqiyyummaan hin jiru achitti. Qawleen raajii ni qabne bakka ammaree. Kaniin amma sitti hime kan. Ni haasa dafarratti nafaqaadhaa fi mana sii taa'uu irratti hajjanna. Laa leessa laa nafaqa. Walaa sukuna. Sadeen lakkaawwatan san keessatti